Aduh, hasil jasa yang ngageramet jasa irunya mah. Ih, penyakit di orok di ade-ade. Aduh, aing. Aduh, ngubaran ke mana ya? Hasil jasa tuh. Aduh, anak pusing. Nggak sebarang kecan menang-menang panglaris aja nih. Riwo ya anak Riwo. Nggak bisa balik ke Arab anak. Aduh, bahlul. Ih, hasil jasanya mah parah. Wah, aja lemah iya. Pokoknya iya kudu rezekinya anak ya. Kumaha becarana kudu jadi penglaris anak. Anak kudu boga duit, kudu boga pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ilahi kita hade, bismillah di ID bayi. Hasil jasanya. Berobat ke mana deui anjing. Ini panas. Batin lagi mah panas dah. Assalamualaikum. Ente kunaon gagaro mah di tadi, gugubrut mah di tadi. Ente budug. Ya, ayo obat tadi dia di orang. Loba, ayo obat on bae ge ya. Nyau ieu arara teu jasa, sampai lalenya si suku ge. Coba ane meriksa kalaya ka dieu. Emang didinya sasi? Main periksa-periksa bae emang orang jelema terkena diperiksa. Bukan orang mah atel jasa teu kuat ieu. Emang ente teh nyaho? Anak saha? Tuh, teu nyaho. Kudu urang karak nyeuleuh. Rakeun, ane wanconat, tabib terkenal sejagat raya. Lamun di dia mah si Om. Emang sih orang nyeuleuh tina penampilanna mah pas orang Arab. Ente betul. Emang ane dari Arab. Cuma ane kabawa panen di Cisadane. Yang sana ada kerangan di dia ya. Oh, pantesan orang teu wau. Coba tuh pangperiksakan nih penyakit orang. Teu tahan ara teu jasa, can ledes mah ieu can anggeus sih gagaro ge, terus bae. Coba ka dia ane meriksa dulu penyakitnya. Naon yuk? Aduh, Iya bodoh apa keselama dia. aduh. Wah, ente mah koreng iya mah. Koreng. Aduh, terus kumaha ya, Bib? Sulit. Soalnya iya penyakit mau cager. Pan mau cager, Bib. Sebab iya koreng lain sembarang koreng. Iya bawaan teu orok. Abo. Mau cager. Tapi ente ulah panik. Ente ulah sian. Karena ane mau obat. Iya obat lain sembarang obat. Iya obat terampuh jang mujarab. Obat iya dijianti rempah-rempah pilihan. Mulai ti daun takokak, daun merdeka, daun kahitutan, jang daun kirai. Anak tutu jadi hiji, terus ada perulukan merang awi andong. Wih, mantep. Obat tradisionalnya. Betul, ente betul. Ayo obat cune.
Ayo obat kumis. Ayo obat mencret. Ayo obat pusing. Ayo obat panas yang tiris. Ayo obat salesma. Ayo obat rorombehan. Ayo obat sakit hati. Ayo obat corona. Ayo obat batuk. Ayo obat kuat. Ayo obat malarindu. Ayo obat lilinian yang kondor. Ayo obat cacing. Ayo obat nontot bool, util, kesrek, jangan mengek. Ide ya, obat lapar. Terus obat korengnya mana, Beb? Oh, obat koreng tidak ada. Sudah sholat. Tahu sholat. Beak. Laman obat koreng dengan nawaran aing, Beb. Kan segenya meren. Yo, penyakit aing koreng, penyakit aing. Ku masih ya sih nawaran obat korengan. Tuh sih ya. Rera. Hei, itu ke mana? Hei, suka hadir nak obat cule. Oi, oi. Aduh. Oh, sing anak. Mana boy? Biasa Pak RT ya, dekat dia dekat cai. Oh, tuh. Lamun geus kawin mangeunah meureun nya dong. Kopi aya nu mangnyieunkeun, daang aya nu ngasakeun. Irahanya aing kawin dong. Mimpi saya terlalu jauh, bebene kegableg, segala hal yang buka pemajikan. Aneh bes ya. Ngaranna ge ngalamun dong. Bangun kenceng bae sia ngomong teh darah tingginya. Aya tan jelema tuh di mana HS BHS. Aduh, bisa gila aing. Naon sih? Itu jelema edan neng sih. Mana? Itu tuh gugubrut bae. Jajal we urang sampeurkeun yuk. Emang tes yang gitu Jis. Kumaha mun ke beneran jelema edan. Iya. Atuh kumaha deui sel. Emang jalan ka di doang, mudah-mudahan be lain jelema edan. Ih. Itulah. Ayo. Kayak awewe dina nak dieukeun. Waduh. Kudu ditahan ya gugubrutna ieu. Ih, masa orang-orang gugubrut bae. Maya, kayak malah kalah atuh. Lain dia mah. Waduh. Kudu ditahan ya mah. Atuh kumaha bae ge? Ya itu mah Harun sel. Harun mana? Harun nu imahna deket Imam Markojis. Oh, tapi kok jelema edan ya? Mana gugubrut bae. Kan emang drakor. Drakor naon sih Jis? Dia mah emang rada korengan. Ya mah emang rada korengan.
Action. Mantap. Action. 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 Emang ente teh nyawa orang saha? Aneh uka-uka. Action. Emang sih, kurang lain nyedotin apa? Action. Ih, tertahan orang. Action. Mulai dari letak okak, daun kirai, daun kahiputan, daun kirai. Action. Anak tutu dijieun hiji. Action. Terus anak perulukan daun awi tai andong. merang awi andong. Action. Terus anak perulukan awi tai andong. Ada obat panas tiris. Ayo obat rorombehan. Ayo obat nonton bool. Ayo obat nonton bool. Kutil, kresek, dan bengkek. Hatur nuhun anu kapihatur. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video kami selanjutnya. Salam komedi Sunda dari kami, Kabaret 78.